Sina bifu na maniga, mwendo wa kuchana na msosi tutapiga. Ya, mimi ndo lapa, ninawapa elimu na wajuza sana kuhusu huyu muziki. Mamuluki na wachambari, wanajua kama eri ni mkari. Ninawasha zaidi pilipili, mwaka huu na wambia nitakili. Mukino napisha njia, upepo wa kimbunga na wachushia mvua. Ya, we chose your way, I chose my way. Hello my beautiful people, ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Ati nimba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'u Burundi ndakubwira ati bwa mbere na mbere kandi subscribe nimba utari bwa kandi subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana update ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV, the first channel. Ndi kumwe n'umutumire wanje n'umunsi. Ijambo ndagusabye kandi subscribe. Nije kivundi kibengamye amasomo from South. Intare mu manoko behind the camera sema cameraman yiko nakuzana memaje neza cyane. Blaza ni ntore. Nanisha ukwanza utanguru ndamukiriza bari guturamurika nakaya. Ndabaramutsa cyane abakunzi banje ba Eris Kid Boy batagwana. Yeah. Okay, majambo make Eris Kid Boy bisiguri. Eris Kid Boy urumva ko harimo Kid umwana, Boy umuhungu, urumva Eris Kid ni izina ndaciyemo kabiri. Mu bisanzwe yitwa Elisha. Good. Okay, wewe watanguye kuririmba ryari? Je natanguye kuririmba nta myaka myinshi natanguye kuririmba ariko ndabihereye vuba cyane muri myaka nk'ibiri cyangwa itatu ndibaza nibi. Shaka uduhe freestyle yawe rero. Freestyle. Akireta vurugu wishira hejuru no muguruguru kandi agaragaramye, sina cha kusema unajifanya mwema kumbe we ni noma, iyi ngoma ni noma, rego itawachoma itawakoma watanikoma. Barakuzi ugenda nk'uruzi uriko uradandaza, barakuranguza unaingia ndani umo ndani pole ndo mwendo, ukitoka safari tukupe kambari utupe habari, umetoka mbali wewe ni hatari. Wanasema sina dini au ndo majini, you chose your way, I chose my way. I'm better than them, your body than done. Life to shoot, to live on tough. Mimi sio chafu, nitachana sana, nitakaza sana. Mwaka huu itawachoma sana. Itawachoma sana. Eris Kid Boy. Ninde kubatamunsi? Eris Kid Boy ni umuhungu ari single. Atararongora. Kubiri kutararongora. Acharo mwana. Niche kintu ucagutumye winjira mu muziki wewe? Kintu cyanumye ninjira mu muziki nta kindi niko ndavyumva. Niye avantage umaze gusanga mu muziki? Mu muziki avantage umaze gusangamo namaze kumenyana na benshi kandi benshi barankunda nanjye ndabakunda. Umusitari mu Burundi wa mbere ukunda ninde? Uvuga ati uyu musitari uyu aramfiringa sana ndamukunda sana ndakunda ibikorwa byiwe. Fizo. Big Fizo. Uyundi Kiriku. Okay, reka tugende. Nice kibazo ushobora guhura naco ukacubona ko umuziki director ucuhe? Kibazo nashobora guhura naco sinibaza ko cobaho. Umuziki kuri wewe ni iki? Umuziki kuri je ni ibintu nkora nishimye, urumva ni ibintu bituma ibibazo byose nocamwo ndirimbye bica bihera. Abaririmbyi benshi baravuga ati twe turaririmba tumaze igihe turirimba turamaze kuronka inyungu izi n'uruhombo runuru. Wamaze kunguka iki umaze guhomba iki? Vuga mu muziki sinda investa amahera mu muziki kugira ngo menye ati ndungutse cyangwa se ndungukana kare na channel YouTube wanje ntiraboneka, urumva sinovuga ngo narahombye cyangwa narungutse, urumva ni ibintu ntarashira muri business. Kenshi iyo ndakuravye performance kuri stage n'ukuntu wambara ubwiye mu birori urabona ko uri umusani nyene ubana ibintu wagize umwuga, ndabe kuri free lifestyle yawe ukuntu wambara kenshi ugiye mu show. Mbe burya mu kwambara wambaye neza ushobora kwambara amafaranga na gute? Sino kwiyemera kwere. Si menshi cyane gusa ni menshi. Ugerageje kuraba ni nkangahe? Ngerageje kuraba uhereye hasi no hejuru ndashobora kwambara nka 6,000 cyangwa 5,000 cyangwa nyine sinonona amafaranga ngo ni kwambara, urumva kwambara ni kwambara nyine ndashobora kurecha nka 450. Urafise umukobwa mukunda? Umukobwa dukunda ariyo atari ibanga ni compliqué. It's compliqué.
Okay, reka tubandanye basi n'ibindi. Okay. Abastari ndi badara abastari benshi mu gihugu cy'u Burundi usanzwe uzi. Nuwe mustari wifuza gukora nawe collaboration one day? Mustari nifuza gukora nayo collaboration. Yeah. Izo uramaze kumupropose kumapproachinga umusaba ko mushobora gukorana ibikorwa? Sinaronka amahirwe yo kubonana nawe. Yeah. Reka mbwe abakunzi ba Eric Burundi TV ati niba utari bwakane subscribe please kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ama update ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Ni Jasimba from City aka Binina Dan Shapshuta. Behind the camera sama cameraman Lily Queen. Akuza na my image ali soft ali best. Yamunezererwa cyane. Ndacyari kumwe n'umutumire wanje. Ariko mu kurangiza rero tugiye turangiza. Nanisha kumbwira ibintu bitatu umaze kubona mu marinzi bagenzawe cyakunezereye cyane. Ibintu bitatu maze kubona. Icyambere baramakuraje. Icya kabiri turi kumwe nabo numva nishimye. Icya gatatu niko shaka ko dukorana tumaze gukorana indirimbo imwe. Numva ko ibyo n'ibintu bishimisha cyane. Okay. Ureka tugushimira urakoze cyane Kid Boy. Murakoze namwe. Ubwo nene